Legis değilse Kırgızgan'tı jeliksin, Kırgızgan'tı telitsin. Çal çetin kaçışsın, duvarda tasmağa tartıp alırsın. O kolay kalsın oksaken, Legis hakem gelata salodara kaçıksaken. Jolbors geldi Karaçı, gerek bolsa Arslan geldi Karaçı. Halkımdım жазылып кетти досанасы. Hurmatlı Kadırman halkım, ben sizler bilen joluguşууга iştin çoğajayın düşündürüp koyayım, aytayın, deyin, mamleketimizde bugünkü biyilik töölleri kanday adamlardı taşlap жатат dep bardığın sizlerge açık aytayın dep gelip oturam. Muna gördüңүздөр, Борбордук бийлик ар кандай ушак таркатты. Melis алдын ала сүйлөшүп алган, бийликке сатылган, amelge satılgan, oşonduktan buna oştuktlar sizlerde taşlap ketüdat degendey, aldın ala mına 2 günden beri uşaktı tarkatüdat. Andan tışkarı, hazır menin ordumda kızmat attırıp atkan jigitni dagı bu satılgan, Meliske aldın ala ordu uşul kazgan, oşonduktan bugün pul tüyüp gelip oturup aldı degen sözü dagı aytıp çapşat. Oşonduktan uşunday sözlerдің bardığına açıklık verip sizlerge tuğrasını aytıp jarıyalap koyuş üçün şu yerge çoğulup oturabız. Hurmatlı tuğanlarım, hurmatlı Kırgız halkım, hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı koştuklar. Eme geptin en başkısı biz jakşılık işten başlayalım. Al kanday jakşılık degende kebir biyilik ökülleri aytkan. Biz Mırzabatov'u жұмыштан четтетсек эле, анын талапкерлери качат, анын жакындары таштап кетет, ал жалгыз кылат, андан кийин апарып камайбыз деген ойдо болушкан. Бирок жигит кишинин башына сыноо түшкөндө, жигит кишинин башына кыйынчылык түшкөндө, Кыргыздын менмин деген атуулдары келип туруп, Melis aka, biz siz menenbiz. Kırgızstan'da siz bilen birge jarkın gelecek kurabız. Kuday buyursa bizden iş hak. Oşanduktan bugün biz siz bilen bolabız dep çekeden gelip, kol alışıp, kağasına kol koyup ketüdat. Oşanda jigitlerimizden biri, çınıgı ata uğurlu, Kırgız'ın patriotu, taza jigit, daim elde tüyön sokmaz jigit, Önügü Progress Partiyasının lideri Vakıt Korovayev gelip durup hazır meni kol koyuyordu. Buna andan çıkarıdağı kançalagan Kırgız'ın patriot jigitleri, kündük tüştük demey, Özbek Kırgız demey, Orus Tacik demey, bizdin ideyamızdı, bizdin yolumuzda kanda kalıp çapşat. Biyilik çoğadaştı. Yılanın kuyruğun bastı. Korrupsiya bilen güreştin şultosu bilen özünün vatandaşların yoldan çettetüğünün yolların Turkmenistan'da kalıştı. Bir gana sebep ötkende uşul yerde mitingde süylep koydun. Biyilik'e sınaytıp koydun. Bizden uğurluğumuzda açıp koydun degen şultosu bilen yeni işten çettetişti. Sebebi Şaylo jakındap kaldı. Şaylo erten bu jengip ketmesin dep kebir adamlar akıl aytты. Bunu kreslosdan arassağı el koldoğa kılat dedi. Mına negizgi bulardın hataçılığı uşul bolup oturat. Hurmatlı tuğanlar, Şaylo'da olup, Şaylo'da sözsüz jengemiz. Sebebi bizim işimizden Oşanduktan gep jakşılıktan bolsun degendey hazır mına sizlerge uşul jaş jigit, kuruş jigit, el dep, jer dep, jüregi sokkan jigitni
жаным алып çıkıp oturam. Uşul balaga sizler bata veresizler. Ak don, ak kalpak giygizemiz. Jolumuz birge bolat dep uşul жерден sizlerden aldığınızda da ant beremiz. Bu birlik bolmay kaldı. Bu birlikten baraka payız gitti. Mamleketni ödüratı verdi. Tündüktü, tüştükке karşı koydu. Sayga böldü. Bu malani ol malaga karşı koydu. Bunun bir misali katarı söz tarqatып Tündükte. Öktötçül basılmalar gezitler. Mirza Ahmadov barat eken dağı Oşto özünün talaptaşların toptab alıp Tündük'e karşı koyat eken. Barı varizlanat eken. Tündüklükler meni işten alıp koydular. Mına yemisler meni maga boluş kıla deyt eken dep oyağı narın biyağı talaska çeyin jayıp atar. Sebebi men öpkönde şu yerde turup tuğanda hoş bizdiki dep koydum. Endigi meni soştuklu oluş gerek dep tukumdan kriz dep oşonu jala kılıp meni tribaliz, meni regionalist körsetküsü var. Sebebi Bakiyevçi degen söz modadan çıkıp kaldı. Жаңы нәрсе ойлап табышты. Урматтуу туугандар, мен ушул жерден туруп айтам. Менин теңир тоом, менин ысык көлүм, менин кең сары өзөн чүйүм деп. Себеби мен Кыргыздын жигитимин. Мен Кокондон, Самаркандтан, Кытайдан келген жокмун. Мына ошондойлор бөлүп атат. Бийлигин сактап калуу үчүн Кыргызды bir-birine karama karşı koyup atат, урматтуу туугандар. Kançalagan dastanlarda, kançalagan ırlarda, kançalagan koşaktorda menin Sulaymon toğum, menin Akburam, menin ısık kölüm, menin Alatoğum dep her bir jalan uşo sözdü aytıp kelgen. Mirza Ahmadovga kelgende gana bu söz aytışka tüyü salınat eken. Урматтуу туугандар, bir misal Sadır Japarov barıp Punktör elge işleş gerek dese anı bala çakası bilen kamap kuğuntuk kılıp atat. A Tekebayev barıp Tuğra Punktör elge işleş gerek dese anı işlerse debeyt. Mına koş standarttуулuk eki kılma mene dep mına uşun aytat. Урматтуу туугандар, dagı bir sözümün kırızdep atışat. Bu жерде turgan hukuk korgоо organdары öz kulagı menen ugup turgan. Bişkekteki hukuk korgoo organlarının öküllerini aytып atat. Mirza Ahmadov pagonçondordu kordadı dep. Mına urmattуу tуугандар, жалган экенин ошол hukuk korgoonдар özdөрү ugup turat. Özdörü bilip turat. Mirza Ahmadov eç kaçan jokerdi, voyinди kordogon emes. Urmattуу jokerler, bilesiңер be, esingерге салып коёюн. Ушул жылдын 8 мартында мен Южный группировка войскта барып эмне деп сүйлөгөнүмө. Мен ошондо айткамын. Урматтуу жокер, сен бүгүн коруп алып турасың. Сени эл сыйлабай турат. Сени кыз сүйбөй турат. Сен орундуктун эң акырында турасың. Урматтуу жокерлер, mezgil келет. Seni en sulu kız suyat. En жақсы үйдө жашайсың. Dayım körдөн орун аласың. Birinci kvartiranın külücü sağa tapşırılat. Bugün zaman ушундай болуп турат. Чыдагын, урматтуу жокерлер деп мына мен сүйлөгөмүн. Келгиле. Бүгүн кандай болуп атат? Мен 1,5 миң милиция турат анын артында. Ал бечара, ал байкуш, анын айлыгы эч нерсеге жетпейт. Тырнагынын кирин сурат. Ал квартирада жашайт. Каймагын жеген ким? Алардын төбөлдөрү. Буларды аттын жолун тососун деп зорлуктаган ошол. Кыргызды үйдү камайсың дегендер ошол.
Kırgız eline karşı çıkasın degen oşol. Eldi oğuzunu skoşlap sıylatmayısın degen oşol jogor jактагы жетекçileri. Moğu karapayım, moğu Katardağı jokerde ayıp çok. Hurmatlı jokerler, hurmatlı hukuk korgоо organlarının öküldörü. Men sizlerge vada berem, men sizlerge aytam. Bayağı biz nasıl tilekler, sulu kız suya turgan mezgil. Buna biz sizlerge tartulayız. Moğu el menen meni hukuk korgоо organlarına karama karşı koygondu, uytuluktu, iki yüzlülüktü, iki süylөгөндүктü toktatuğa kengeş berediler. Hurmatlı jokerler, el daim sizler menen bolup kelgen. Esingizlerde vardır. Sizler karapayım halktın içinden çıkkansınlar. Sizler eldin ulusuңар dep men aytkamın. Mezgil gelet. Men özüm aytamın. Oşo mezgilde el tarafta otosуңар. Mına sizlerge jakşılıkты tartынбай турган могул жерде el turat. Bolbosa görüp turasızlar. Bu biyilik sizlerdi elge karşı koyup. Sizler menen birdi bıçak kılıp durup. Kaytıp sizlerdi kletkaya kamap alıp. Alfanın jokerlerindey sottap atkan davuşulu biyilik. Hurmatlı jokerler. Dağır jolu kaytalayım. Adam zatının tarihinde adam zatı eş kaçan özünün jokerin sottop kamagan emes. Jokerdi, saldattı, bir gana mezgilde kamagan. За измену Родины атамекенди саткандыгы үчүн гана приказды аткаргандыгы үчүн камаган эмес. Мына бүгүн ушундай чындыкты алып отурабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу укук коргоо органдары, мезгил келет. Ошондо заман силердики болот. Силер элдин эң бир элитасы болосуңар. Мырзахматовдун сөзүн бурмалагандарга эч качан ишенбеңиздер. Мырзахматов дайым жоокерди, дайым жигитти, дайым рыцарды сыйлап келген. Урматтуу туугандар, мына мени жумуштан четтетүүнүн баягы саясий жагын айтып кетсин. Булар ойлоп атат, мени саксап калат деп. Булар ойлоп атат, менистен эл жүзүн үйрүп кетет деп. Жок, андай эмес экен. Мына сиздерге окшогон калайык калкым, менин эмгегимди баалаган ата журтум, мындай эр замат үйлөрүм менен. Тетиги жерге 45 гектар жерге базар курдуртуп койдук. Мен телевидениеден дайым айткам. Бекер берилет. Бардыңарга мен кагазын кылып өзүм белек кылып берем. Кикпатка окшотуп 15 миң, 20 миң долларга саттырбайм. Ошол базар силердики болот дедим эле. Бүгүн пландаштырып атышат. Калькуляторду алып үйүндө эсептеп көрүштү менин душмандарым. 5 миң контейнер батат экен. 10 миң доллардан сатсак боюнча болот экен. Теңин чөнтөккө калса, теңин ак үйгө апарып беребиз. Ошондуктан менин ордумду талашып жатышат. Дагы бир гап, дагы бир сөз. Урматтуу туугандар, мына жерде мега көпүрө баштаганбыз. Жазып атышат, текшерип атышат бүгүн. Башта элек нерсени акчасы жок эле баштап алды деп. Быйылкы жылдын эсебинен 100 миллион акча каралган. Жумуш башталып атат. Көпүрө бүтөт. Бирок бул көпүрө Тынчтыктын улуу кыргыз биримдигинин көпүрөсү болуп калбасын. Менистин атагы чыйыртпайсың деп. Бирок мен айтып коет элем борбордук бийликтегилерге. Акча бербесең бербегин. Бирок жакшылык ишке бата кылгын, жакшылык ишти бут тоспогун деп. Себеби бул төрөлелек баланы жарыкка келелек баланы сындаган менен барабар. Кыргыз андай мезгилде кандай дешеле? Атаңа рахмат. Ишиң илгери болсун. Баштаган ишиң аягына чыксын дешиле. Жак тескери. Жакшылыкты көрө албайт. Ошол жерден 5-10 сом
жеп қалып апарып бере тұрғандарды жақтырады бұлар. Мына кептің бардығы ұшында болып отады. Кептің бардығы сілер мені сүйгендігіңерде болып отады. Елге алынып кетіп отады. Бұны тезірек тамырын қырқыш керек дегенде болып отады. Құрматтуу қалайық халқым, құрматтуу менің елім, бұл менің сөзім түндік түштігіне де барабар. Мен жалпы Қырғызстанның құлынымын. Мен жалпы Қырғыздың құлынымын. Менің сөзімді бұрбалап, менің сөзімді тескері жағынан айландырып тұрып, елге жайылтқанын тоқтатсын. Емі, мұнан бияқа қандай қыламыз дегенде, мен сіздерге айтып қойайын. Әлімжан Топчубай, келіңіз мен жаныма. Азыр. Мұнандай қыламыз. Азыр очереті менен кетейлі, анан кейін сөздің мәнісін азыр түсінесіңдер. Ошон үчүн бардыгын угуп көргүлөр. Урматтуу халк, кечеде чыгып айтканмын. 4 жыл согуш иштедик. Отпускага чыкканда, командировкага кеткенде биринчи орун басар катары милдетин аткарып жүргөнмүн. Бүгүн дагы болсо, ушул шайлоого чейин милдетин аткарууга мен даярмын. Bular jigitcha mamile qilmadi. Bular qo'rqoqcha mamile qildi. Hurmatli qaloqlar, bular arqadan bıçak urdi. Men jigitcha mamile qilayin. Bular aytadi, bu amal faraz. Bular aytadi, bular aytadi. Mirzahmatov kreslo jindisi gördüңөрбү дейт. Hurmatli to'g'onlar, ошондуктан шайлоонун болушуна 15 күн калды. Men jigitcha утуп барып, hurmatli to'g'onlar, 1 minut turib turingizlar. Акырына чейин сөздүн маанисин түшүнөсүздөр. Утуп барып туруп, jigitcha могу жерге кайтып барып отурам. 15 күн убакыт калды. Ошондуктан hurmatli to'g'onlar, ошондуктан азыр мен бул жака Улуттар биримдиги партиясынын депутаттарын, мени шайлай турган депутаттарды ушул жерге чакырам. Кара келиңиздер. Депутаттар келиңер бул жака. Шаардык кеңештин депутаттары келиңер. Hazır mağınday, ben jiyin kıldım. Mağa 23 deputattın doğusu жетет. 23 deputattı tizip durup, biz söyleştik. Bular ant berdi. Biz juğunduk aramezmiz. Biz bir kese aşka aldanbayız. Söğür gitsa basa albayız dep. Hurmatlı to'g'onlar, ошондуктан bular aytdı. Taşı tuttu yer ursun dedi. Marasatan arba ursun. Eğer çıkkınçılık kısak dedi. Ошондуктан, hurmatlı to'g'onlar, onday qilayla. Өлkө чоң экен. Bizni bu yerdeki qadamımızda separatistike taqab atat. Regionalizmge taqab atat. Gördüңөрбү, sartlar gelip basıp alat deyin geçeyin jetip atat. Yok, biz mıyızaldı suylagan katары. Meylalar, jigitçe mamile kılbasın. Biz jigitçe
Oştun birimligen bizden ıntımaktı dağı bir jolu tasdiqlap, bulardın oyununa, bulardın koygan plastinkasına oyunga düşpöy, жақшынақай отырып мыйзам түрінде барабыз. Ошондуктан могу жерде депутаттар турат. Ошолордун сөзүн, ошолордун үнүн мен сиздерге айтып отурам. Могу жерде турат бардыгы 23 депутат. Себеби алар билет ушул мандатты төшүндөгү значокту кимдин күчтүү колу, кимдин күчтүү руху, кимдин күчтүү идеясы апарып туруп такканын. Урматтуу туугандар, менин энем, менин апам Раматынов. Мени мэр кылып төрөгөн эмес, мени мелис кылып төрөгөн. Ушундай жалган заманда, ушундай эки жүздүү заманда, моундай жалган жалаларды жаап аткан мезгилде, регионалист деп аткан мезгилде, биз өлкөнүн бүтүндүгүн сактайлы. Урматтуу туугандар, мен регионалист болгудай, мен трайбалист болгудай, могу жерде Кадыржан Батыров менен өбүшкөн эмесмин. Мен улутка чыккынчылык кылган эмесмин. Мен Батыркаевди килем салып туруп узатып берген жокмун. Мен өмүрүмдө пара албадым. Мен эч качан жер сатпадым. Мен эч качан парктын четин кыркып сатпадым. Мен больницаны бермедим. Мен поликлиниканын территориясын саунага берген жокмун. Ошондуктан силердин араңарда, элди деп, журтту деп, чай ичпедим, тойго барбадым, бир тууганымдын тойуна бара албадым. Урматтуу туугандар, нан татыкпадым. Урматтуу жарандар, бүгүнкү бийликтин жасап аткан иштерине мен өткөндө айтканмын. Тайгак кечүү тар жолдо туман баскан ашууда кездешебиз деп. Күз сынашы ошондо көрөйлү. Алар элден жалтанат, тике карап сүйлөй албайт, тили келбейт, жалганды дагы туура айта албайт. Грубый болуп калат. Урматтуу туугандар, жыттын жашоосу аз калды. Өз элине чыккан жыл болду. Мына инвестиция келбей атат дейт. Митинг кылсаңар инвестиция токтоп калат экен дейт. Жок, бул жалган. Ошко 50 миллион доллар инвестиция келип бүгүн түрк туугандар үйлөрүн салып атат. Мына кече эле мен жумуштан бошой электе Ошко 5 миллион еврого 50 автобус келет деп кол койдум. Кийинки жылы 10 миллион доллар Оштун суусун камсыз кылууга деп кол коюлду. 5 миллион евро дагы Оштун жолдоруна деп кол коюлду. Булар эмнеге митинг кылбагыла дейт. Булар эмнеге камап атат. Кыргыздын байлыгын эч ким тоскоолдук кылбаса, биз сатып бүтүп алганча унчукпай турсун дейт. Тоскоол кылбай турсун дейт. Ошо тоскоол кылгандардын бардыгын апарып камап атат. Мына кыргыз газды $1 саткандай кеп. Аны Максим да жасаган эмес, аны Айдар да жасаган эмес. Булар эмне дедиле? Биз энергетикадагы Ширшовдун схемасын табабыз. Кыргыз газдагы коррупционный схеманы табабыз деп кан төгүү менен, төңкөрүш менен 2 жолу бийликке келдиле. Ана тапканы ошол схема иштеп атат. Ошол байлык бүгүн булардын чөнтөгүнө түшүп атат. Кана убада, кана Атабейтте берген ант. Баары жалган. Урматтуу туугандар, ошол Бишкекте өлгөн 90 эр азаматтын, Ошто каза болгон 450 эр азаматтын арбагы могул жерде аралап жүрөт бизди. Ошолор барган жерге биз да барабыз. Булар эмне дейт? Урматтуу туугандар, ыйык, улуу, айкөл, манаса табыз түптөгөн мамлекетте топтогон элди Кыргызды корголо берди. Кыргызды малга теңеп атат. Кыргызды койго теңеп атат. Таласты эл эмессин деп атат. Бул эмне деген кеп?
Бұл emne deyin gep, idiotqa tengep atat, akmaqa. Bunday sözді kim gana aytat? Kırgızdın düşmanı gana aytat. Kırgızga жақшылық kılbagan gana adam aytat. Tüy Kırgız emes gana aytat. Men buna tündükte dağı bir top beldi azamatlar bilen jolop geldim. Ömürbek Subaraliyev, Begalı Nargoziyev, Kuan Kadırov, jana bir top azamatlar bilen jolop geldim. Alar sizlerge salam aytıyorlar. Alar aytıyorlar. Başımızdı kançıkaga bayladık da odat. Kamçı taşıyıp aytıyorlar. Ayağına çeyin bıram da odat. Balamdı kamasın. Bir tuğanımdı kamasın. Жалғыз koynumda жатқан ayalım kaldı. Anı da kamap dursun. Bırak ben ayağına çeyin kuracağım da odat. Buna ben mezgildin ağımın, mezgildin sınoğusun, mezgildin tüyşügün sezip duram. Benim başıma, benim jelkeme, abdanı oğur, mamlekettin, uluttun işenim artılganın sezip duram. Bular menen görüşüş kıyın, bular podly, bardık nersege varat, bardık joruktu kılıp göröt. Men oşoga kayıl olup, men dağı sizlerдің aldığınızlarda güreş katlanуга dayarmın. Bular şundan joruk taap aldı. 3 günden beri Oş'ta anti-miting kılabız dep uğrap alıp жүрүшөт. Tamoşnyаны çakırıp, alar baykuşlar murdağı tamoşnya жоқ. Posta turuşat. 6.000-7.000 aylık alat. Oşalardı çakırıp, sen erten gражданский giyinesin dağı 5 kişi çıkasın da odat. Milisiyanı çakırıp ayt odat. Katardağı baykuştu. Sen dağı 5 kişi çık. Bu жерге anti-miting kılavuz. Atambayev'in жүрgüzgön sayasatı tuğra deyiniz. Koldoyuz dep aytabız da odat. Tuğra emes. O selkozdun institutun artında 200-300 bala turat. Oşalardın ata-enesine aytat elem. Oşalardın bir tuğandarına aytat elem. Bular otko salıp atat. 2005 жылы Akkep kaçanlar degen çıkkan. 2010 жылы da çıkkan. Bular sizlerдің baldarыңарды aldap, elge karşı koygun atat. El menen kagıştırgan atat. Bu tuğra emes. Sebebi, hurmatlı tuğandar, bulardan samolyotu dayar, zapravkası dayar, çet eldik pasportun çöntağına salıp koygun. Bizdi kırkılıştırıp koyup, baykuş militsiya, baykuş sportsmen, sayasat bilen işi yok. Doğru menen kagıştırıp koyup, başına samolyotuna oturup uçup gider. Ayrıkça, bu jerdegi Oştoğu ayrım, biyilik tööllerini eskertip koyun. Atambayev kaçıp gider. Bирок sizler elдің arasında kırasılar. Atambayev'in samolyotta 5 kişi oda degen. Sizler tempeyip o jerde kalasınlar. Aytıp koyun. Hurmatlı tuğanlar, bu safar hiç kimde kaçırmayız. Bu safar kaçırmayız. Oşadıktan, hurmatlı tuğanlar, buna men üçün özünüzler bağımdap turasızlar. Oşa kresloda oturganda da uşundaki sözümen kaytkan emesmin. Hazır da kaytpayman. Meni dağı ene turip, ata beşenemen sılapçın oykon. Men dağı el üçün dep, jurt üçün dep büyüp, kan geçip жүрген bolamın şu jerde. Kuday buyursa, menin sayasy göz karашım üçün, menin kayçı pikirim üçün, Kırgızlardı Kordova degenim üçün, Kırgızdı atın başka çappa degenim üçün, Kıylagan ene taraf bolgandığım üçün, ak kalpak ata taraf bolgandığım üçün, bugün koңутка alıp atşat. Hurmatlı tuğanlar, ağı elek bирок sınmayt. Ben sizlerge uada verip ketemin. Bilegimdi tokmok, başımdı tokmok, bilegimdi kazık kılıp sizlerge hizmat kılıp bergenge
Dayarmı? Oşolduktan Moğolay investisiya jönünde bir top söz aytıp kettim. Az kaldı. 23. dekabrda Kumtor karalat. Bu uytu beylik her yerde provokatsiya uyuşturup. Mına eltinchi aytat. Tetigi жерде urush chiqib ketdi. Tetigi жерде atış chiqib ketdi deb Kumtorni chechpeshtin aylasin qilib, har qanday provokatsiyani uyushtiruvdi. Ancha-munchasi shu sizlar аңарда da var. Жүргүлө. Tigi so'ramайды qo'yib chiqamiz deb. Жүргүлө. Eliste unavaganda qo'yib ko'tarib o'tirgizib qo'y deb. Muzaffarov xullas deb, Muzaffarov tribalist deb turib apart turib, temir to'rga tugishtin aylasin qilib. Buna Oşol Muzaffarov Qirg'izga kuymaydi ekan. Shunda qilganligi uchun investor kelmay qoldi. Punktor chechilmay qoldi deb turib, shilto qilgisi kelyapti. Bulardan oyun, bulardan ertang emne deydi. Bürsügünü emne deydi. Ertang qaysi kendi satat. Bürsügünü qaysi Qirg'izning boyligini satat. Biz yaxshi bilamiz. Oşonduktan meni o'qila, kim meni siylayim degen, kim men tartımdan erkiyim degen. Meni o'qila. Biz jengishga jetamiz. Vaga gülmönüm yok. Eğer men korkup kalganımda, eğer men suğujurak bolganımda, eğer men Qirg'izning taramın talashpaganımda, eğer men elge güymegende, men moğunda kıldım siylebeyt bolçumun. Uyumda oturgan bolat bolçumun, korkup kalat bolgan bolçumun. 410 jolu çekişerip, bir tiyin jedi degen günönü tağılbay atat. Men Kuday aldığında, boş elimin aldığında, menin yüzüm jarık. Men bolgan gücümde, bolgan bilimimde, bolgan energiyamda şaharım üçün, Alatoğum üçün, Kırgız yerim üçün arnap gelgemin.